Hi, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namuntlha hi ta khalula Henny C Loko a ri kombisa ku ya na mbilu yo basa swinene misa loyi. Yeah, so of course hi ta kha hi nghena ka akhawunti ya Henny C, so haveni kha hi scroll la. So ya vanhu vo fana va Henny C a hi vanhu vo ya va kahle swinene, vanhu va tinyimpi, that's why va nga ri kumeka ka ti-channel to Master Xitsonga Analyst. Tani lama swi tiva ku laha hi xitalo hi khavhara ti-beef tinyimpinyimpi, so vanhu la va nga na timbilu to basa swinene, like a munhu wa jealous. Yeah, so ni tela this post, and this post is very very important to the artist mani kumanyana leti ha lava ku chava music wa tona online, because ku na vanhu vo tala na approachaka va ku va kombela ti-promotions mani kumayana. So maybe this video ni ta tlhela ni linka na ni tsala no promotions ku information yi koho. So Henny C 6 days ago i fika tsala ku ka ti-artist leti ta taka hi le hansi leyi information leyi nga mi pfunaka mani kumayana. Yeah, mi nga ha tirhisa ti-free downloads. Ti-free downloads swi kona, I think i ti-free downloads, I think ku na swa va xikolo.net, I think hi yona yi tivaka na I think tiva na va skheto .com, something like that. Yeah, mara i nkarhi wo se mi sungula ku endla mali from music wa n'wina. Ya mi va kombisa ku selectani leswi subscription leyi mi nga ta va mi kha mi yi afford. Of course ku na ti-subscription mi fike mi hakela mali yo karhi, swa hambana le ka YouTube. Ka YouTube mo fika mi ba subscribe, it's free, mara laha loko mi fike mi chela music mi fike mi humesa mali yo karhi. I mi then fika kombisa ku hayi mi hakela kan'we, and then music wa n'wina wu ta yisiwa ka tindhawu to hambanahambana mani kumayana. Ya wu ta nghena vo iTunes, wu ta nghena vo Spotify, wu ta nghena vo Deezer, wu ta nghena vo TikTok, ku leswi nga tsala swona la, wu ta nghena na vo Facebook, wu ta nghena vo YouTube. Loko ni ku Facebook ni vula ku hi wa loko mo fika mi endla status la ngoma yi huma ka Facebook, swi vula ku se music wa wena wu everywhere once that happens mani wena yena. Yeah, and then a tlhela kombisa ku loko se mi upload ni music wa n'wina la va tlhela va create na YouTube account, or a ni swi vurini already va ta ku create na YouTube account. Yeah, so a hi ngheneni ka link leya hi vona ku endleka yini, a hi ngheni xikan'we. Suppose laha ni hi vonini, mara loko ni endla swilo mina ni endla in real time ne hi endla xikan'we. Loko ni khata swo karhi ha khata. Okay, a hi scrolleni down hi vona swo tala hi lwa leswi swona kwalano, so hi scrolleni down. So mi sure ku mi ta fika mi endla la mi va get your music everywhere. Mi ta fika mi nghena la mi endla email, mi endla password, mi confirm, and then mi sign up swilo swa n'wina. Yeah, so na n'wina mi tiva ku vanhu lava nga ti-musician music wo ka u nga monetiziwangi in a way yo a va endli mali loko u cheriwa ka YouTube, va directing ka this video. Link leyi ni ta tlhela ni yi vekela on top comment of course. Yeah, so as we can see that the details, mali leyi mi hakelaka hi leyi a hi yeneni ka this part leyi very mi hakela $19, and then mi uploada tingoma to unlimited, so ti nga heleli, like mi nga upload as you wish for lembe hinkwaro. Swo mi hakela $19 ntsena, and then mi upload as you wish. So I vona ku $19 i mali muni. Yeah, so I searching this amount, so it's $19.99 so I vona ku i mali muni, $19.99. As you can see there, it's 331 rand and 33 cents. Se mi hakela this amount kan'we ka data hi lembe, kan'we hi lembe. After mi hakela this amount mi nga posta music wa n'wina as you wish mani kumayana. So if i ri na munhu loyi i swi kota ku maketa, you can still make a lot of money from more than this. Hambi hi na ti-YouTubers will make more. I mean yi va yi ri ntsanana ngopfu for the 331 le. Okay, ko va loko swa YouTube, that's fine. Yeah, so loko ri mi nge subscribe ta kombela mi tlika subscribe. Ah oui. Yeah. Ouais. Mina chabe meni mana gawaza mina yilava apology la ta wena ku he kumbeki na ya kumbekela le no Facebook ku we la ta ku tekela nga swilo serious swi la ye. very clear, but she's not Education is important. apologize.